Mayap asisilim po kay kayungan. Pagmasosyan tayo pong ini, ing Merkulis de Cerisa. Kambeda po din kay katamang pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabeta na naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po di Chris and Rona Gomez and family, Mayor Dencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Attorney Angela Pangan and family. Good health, Mark D. Kleiner Bayani. Special intention, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Punsalan, Gemma Lumba, Ning Torres. Para king malalagwang kapaldanan dari Corazon Barrera, Natividad Perez, Joy Manalo, Espiridion Kayanan, Belia Trinidad, Irish Trinidad, Michael Alfaro, Rosel Montemayor, Bianca Marie Santiago, Sydney Obenario, Aida Ocampo. Para kingalananggang kapainawan ning kaladwadari, Francisco Senior, Francisco, Orlando, Emilio, Soledad, Alvin, Alexander, Florencia, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
Kinaginingin pa ang puning anak, ang puning banal Espiritu, ing grasya ng ginutang Kristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyagong ng banal Espiritu, mantabay kay kaingan, maya pa sisilim kay kaingan po, at may bahay na naman po yung kayakatang kalendaryong liturikal, pansamantala lalakwan tayong karaniwan na panahon, banduban tayo iting banal na panahon ng Kwaresma. Deng 40 aldo pamagsadya, para king maulatan diling pesta, ing pangasabi ng mebya ng hapong Ginoo. At umpisan tayo po ini, king adoyti, king pamangaskas abo, karing katangkanwan, nga palagwan tayo pong Merkulis de Ceniza o Merkulis ning abu. Nga milaktawan niya pong ini, tang rito ning pamanisi, pota pong mikaskasan tamong abu pota, karing katangkanwan, yan asaning pamipasag tamo, king itamongan makasalanan tamo, at abiyabing manyawad pakalulo o kapatawaran king apong Ginoo. Manalangin tamo. O Diyos ning biye at ipaning pakalulo, pagnasan mong maging malaya ring sabla mong tawan at may biyebe anting banal mong balayan. Kaniting panahon ning Kwaresma, ipanalangin mi keka. Kalagan mo kami, king buklod, ning maimot ming nasa, king dangalan at tupaya, king pibandyan at kuswelo. Ipayabot mong may biyebye kami, king biyaning anak mo, king pamanyuyo karing kaparaming tao, at king pamiparangal keka, o Diyos mi, manggaman, king alanganga. Pamamasang ibot king libro ning propeta Joel. Oneng ang gyangeni, nga na ning Ginoo, sumisi kayo, at magbalik loob kanako, king mabilog yung puso, at kayabe ning pamag-ayuno, kiyak kayo, ampong lungkot. At gabakan ding puso yo, at aliwaing imalan yo. Magbalik kayo king ginungki kong Diyos. Magana kayo at mitmo king lunos. Mapibaba tayo at tutuparan na sablang pangako na. Manatili ang mamatawad kapilanman at ebyasang mamarusa. Siguro ing ginungki kong Diyos, mikadwan niya loob, at kayabe ning dakala pupol, ing bendisyon na, kaya kayo ibiena. Kanita, iyayin ko king Ginoo, alak ampon binutil. Tsupanyeng trompeta king babo ning bundok ning Sion. Iyutos yu, ing pamag-ayuno, at mawis kayong pulong. Tipunan niyong miyabe-yabe ring memalen. Isadyala, para king banal a kapulungan. Makatwa, kaya kayo lang ausan. Anak, kaya kayo lang tipunan, pati na ring sususong bingot. Ang giyang ding bayong miyasawa, lakwan dalang balera, at sukat ing datang la. Ding pari, king ginususuyo, pilataning altar. At ning pasbul ning templo, paboren lang tumangis at manalangin. Ginoo, malunos ka king kekang balen, emoy paintulot ing insultuan da kami at kalyan ding aliwang bansa, king kapamilataning karelang pamagsalita, nuya ka rin ing kekong Diyos. Kay bat, ing Ginoo, bakit yang masabal king bansa na, karing memalen na, malunos ya. Ing amano ning Ginoo.
Malunos kakanaku o Ginoo. Uling mikasalaku, malunos kakanaku, malunos kakanaku, malunos kakanaku o Ginoo. Uling mikasalaku. O Diyos ko, malunos ka kako, ulining alangkupas alugod mo. Ulining maragulalunos mo, wasan mo la kakong kasalanan. Linisan mo, hingsablang kakong karinatan, at patawaran mo kakong kasalanan. Balukula kakong kakulangan at ding kakong kasalanan. Parati lang at siyo, king kakong kaisipan. Mi kasala ko, laban keka. Bukod mong keka, kumi kasala. Dapat ko itang emayap king arapan mo, inya matulid, ingatulan mo ko. Gawan me ang malinis sing puso ko, o Diyos ko. Ibayo me ing pilubluban ko, at katapatan ibye mukha ko. Emo ko tatabi king kekang arapan, eme lalako kako, ing espiritu mong banal. Ibalik me kako, itang tulang bunga na ning pamagligtas mo, at gawan mo kong mapaminto, king sablang kaburian mo. O Ginoo, sopan mo kong magsalita,
at idalit ko ing kapurian keka. Pamamasang ibad, king kadwa ng sulat San Pablo, kareng tao Korinto. Kapatad, at kami keti bilang pinakakatawan ng Kristo. Ing Diyos, yan na mismo ing mamaus kaya kayo, king kapamilatan mi. Alang-alang kang Kristo, magikasundo kayo, king Diyos. Iya mikasala i Kristo, dapat alang-alang king kakatamong ikakayap, tinuring ning makasalanan ning Diyos, bang kayabe na, maging banal tamo arap ning Diyos, kapamilatan na. Antina ning kayabe kami king obra na ning Diyos, ipakisabi ming mayap kaya kayo, king eyo sana payalyan kabaldugan, ing grasya at ing gapyo kaya. Uling ing Diyos sasabihan na, pekiramdaman da ka, king oras akarapat dapat kanako. So panda ka, king aldoning kaligtasan. Makiramdam kayo, ngeni na ing oras akarapat dapat, ngeni na ing aldoning kaligtasan. Ing amano ning Ginoo. Gawan ming malinis ing puso ko, o Diyos ko. Ibalik me ako itang tulang bunga na ning pamagligtas mo. Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa king may pabalitag pangkang San Mateo.
King panahon na ito, Jesus, nga na karing kayang alagad. Ingatan yung ay pagparangalan, arap ning balen, ing nanumang dapat yung kabanalan, para mayaws lapasin kaya kay ring tao. Huling numakanyan, ala kayong paninayin pangablas, king ipayong atsubanwa. Nya nung maglimos kayo, king taong pakakalulo, ay na panyabyan pa, makanya daraptan daring hipokrito, karing sinagoga, at karing dalan. Daraptan deiti, balang tanggap kapurian karing tao. Ing katutuan, sasabihin ko kaya kayo, tinggap na nakiti pa yung karelang ablas. Nung maglimos kayo, daptan nyo itasanang enabalo, agyanging matalik yung diling kakaluguran, ban manatiling makalihim. Ablasan na kayo ng ipayong king lihim, manakit king daraptan nyo. Nung manalangin kayo, ay lapakyapusan ding hipokrito, maburi lang makatalakad manalangin karing sinagoga at karing sulok dalan. Ban kanita pakit lamo karing tao. Ing katutuan sasabihin ko kaya kayo, tinggap na nakiti pa yung ablas da. Nung manalangin kayo, umunta kayo karing kwarto yo. Isarayin pasbul at manalangin kayo king ipayong emay yakit. Ing ipayong king lihim manakit king kaya kayong daraptan, ablasan na kayo. Ay lapakyapusan ding hipokrita nang magayuno kayo. Papakit da ing makalunos da itsura, ban kanita, abalo da rin tao king magayuno da. Ing katutuan sasabihin ko kaya kayo, tinggap na nakiti pa ing karelang ablas. Manimo kayo at manyukle ng magayuno kayo. Ban kanita, erayabalo rin tao, king magayuno kayo. Nunemo ingib pa yung king lihim manakit. At ingib pa yung manakit king kaya kayong daraptan, ablasan na kayo. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Maya pasisilim, pasibay kaya kaingan po. Karakaltanan naman, banam simbambingi. Pero siyempre po, siguro kakadway ni kareng burita mong okasyon, king kaya katamong kasalpantayanan, ting katoliko, kakadwaya king simbambingi, ining Merkulis de Ceniza, o ning baskino kareng kamuntang pisamban, bisitas, patse misang makanyan, dudumugan de, deng katoliko, mabentayang mabenta, yung pamamangabit abu, karing kaya katang kanuan. Nya, nano mo yung pamangabaldugan tamo kaniting gagawin tangay ni, umpisa na po ning panahon ng Kwaresma. Kanita pong anak ko pa, at ating pandaralan tren, kaya katamong probinsya, kaya kami ka rin, kim Florida Blanca, potang dumalan ka kayong tren, tang crossing nga palagi makakabit siya ka rin tang stop, tang makasabit, tang warning, stop, look, listen. Makanya po, pero ngayon nakakakit, wala nang tren eh. Kaya ba't yung gagawan ng tren ngayon, itang PNR, elevated na eh. So, kailangan mga bit, stop, look, and listen. At malaman, dahil nga anak kinire, man baloy itang babalangay ita kasi manakit tren. Pero sa pong kahulagay ita, niyang anak kami, pati ring mestra, anyang anak kami, papaganakaray ita, uling timpang lalabas sa tren. Nung mula-mula ka, dire-diretso ka po tayong balaw, daratanging mabilis sa tren. Uling ating pong mga palyaring makanya, lala nung makasakin la, ating madidisgrasya. Nya, karas mo kitang mismong arap na nitang release, dapat tuknang ka pa. Kaya ba't nga na, maglawe-lawe ka, look, lawen mo po, at daratang nga tren. Just in case, alakang higit, daratang nga tren, makirandam ka pa, pota naman, malahot siya pa, pero huling mabilis siya, saguli, at yung harapan mo, kailangan makirandam ka naman. Babalala rin baka ta eka madisgrasya. Impong panahon ng Kwaresma, nung atin niyang paganakakekatamo at panagkat kekatamo, iyapin niya itang babalangay itang kakabit da ka ring release tren. Stop, look, listen. Ganiti pong panahon ng Kwaresma, ang katana-kata ni Santa Iglesia ng apong Ginoo, tuk ng tapa sa guli kareng karaniwan tanggagawan at palagi tanggagawan para nano, bang maglawe-lawe, king biyata mo, king paligid tamo, king pamilya tamo, king lipunan tamo, king yato. At makirandam, king sasabihan na siguro ng kaya katang sarili,
ning metong at metong, ning lipunan, at migit king sabla, ing sasabyana ning apong Ginoo. Ing buni na sabihan king pamanok ng tamo ngayon, itang stop. Ing pamanagkat na ni Santa Iglesia, pining magsuri tamo. Examine tayo sarili tamo. Mangutang tamo. Huling patse, mangutang kabisan, misip-isip, magmuni-muni, magnilay, magnilay-nilay. Bakit? Kasi masantingin balabalaos king biye. Pwedeng dare-diretso tamo. Neng kay kasi masyado tang babad na babad ka rin gagawan tamo. Na malalya, na pansinan, itang nungkar niya papunta ing biye tamo. Keng sobra tamong kabisi kasan mo, mo na mamalayan ing malalyari keng pamilya mo. Keng sobra mong tutok keng nano manggagawan mo, mo na papansinan ing malalyari keng kek ang kapaligiran. Anya ing Kwaresma, panagkatya keng tuknang at migunam, tuknang at manyuri, tuknang at misip-isip, at mibule-bule, tungkol king biye. Nganapin po ni meto nga philosopher, Socrates, nga na, an unexamined life is not worth living. Nga na pong Socrates, ang buhay na hindi sinusuri ay walang kabuluhan. So dapat parte na ng biyata mo para kang Socrates. Yung suryan tayong biyata mo nung nano ng malalyari. Nung nukara na papunta. Anyapin pura yung kantata mo. Kaya itametong Tagalog liturgical song. Saan kami tutungo? Kaming makasalanan. Bala mo, paisipan na ka. Nung kanyang direksyon yung biye mo. Nung okay yung biye mo. Nung papuntay king kayapan, kanawan, o kasiran. O ikasiran, yung pamibiye mo. Tapo muna po metong kanta niyang magaral ko pa. Palagi yung kakanta pa siya, Bambi Recollection, nga na, do you know where you're going to? Kanta niya tang Diana Ross, do you know where you're going to? Metong yan namang malala, pamangutang keng sarili, anay po tangkay, iwasan tamo, tamo din na ng pansin. Samantalang mahulagayang kutang kay sarili, nukar niya direction papunta ing biye mo, ing pamilya mo, ing yatong tutok nangantang ini. Uling potang keng makanyan, potang manyuri ka, kakit mo nang nukarin tang kamalyan, kakit mo nang nukarin tang kapalpakan, kakit mo nang nukarin ka magkulangan, kakit mo nung nanong dapat dagdagan, bawasan. Potang manyuri ka, at kanita, pamisip-isip makanyan, makapag-areglo ka, makapag-ayos-ayos ka. Inyapin po yun yung pamamasa tamo, yung gospel tamo, karin nakatamo daralan. Dini pong dindam tamo keng gospel, ilareng ausan tamong the 3 pillars of Jewish piety. Tangmo muna tungkol keng pamaglimos. Inkadwa, tungkol ya keng pamangadi. At itang pangatlo, tungkol ya keng pamag-ayuno or fasting. Ing keni, itang pamaglimos, nakukutang nung babya ka palimos. Aliwa mo ita. Noon tatayra na katamo nining ebanghelyo, king pamanyuri, king relasyon tamo, king metong at metong anting tao. Ing pamaglimos, bunga niya ning masanting nga relasyon. Ing pamaglimos, bunga na ning kaya kang kapag malasakitan. Ing pamaglimos, king kaparang tao, bunga niya mo ning pamikadamayan. Anya itang peka, yamut na nini, nung nakatadalan, yapin yung papasuri na, how is our relationships with one another? Ing relasyon tamo, king balang metong, ating kapabang concern, king asawa mo, king anak mo, king kapara mong tao. Ayang mas malala dapat lawen. Ngarapin po, kete king yato, etami biye magdilidili. Abi-abi tamongan kete king yato. Dahil ang nakatamo ng Diyos, abi-abi. Ing buni na sabihan, etad sukat mabibiye, balamoy tamo mo. At ing tindyan tamo mo'y sarili tamo.
Sukat pakibalak tayo, pakintindi tayo, ing balang metong. Inya, ining mumunang parte na niting ebanghelyo, ining kanina katatatiran, papasuri na, how is our relationships with one another? At sana pinpo, potangakit mga tintang kapalpakan at tintang kakulangan, then mag-ayos-ayos at mag-are-areglo tamo kay sarili tamo. King grasya ni nga pong Ginoo, atayid na katamo, king ganap, ang masanting nga pamakyadwangan, pamagmalasakit, at pamigidamayan, king metong at metong. Kaya ba't ita pong kadwa, tungkol king pamangadi? Naman talaga tungkol ni nung mangadi ka pa. Naman talaga tungkol kanini nung mangadi ka pa, pululob ka pisamban. Ing pupuntunan nini, darla na katamo, king mas malalam, dapat ikutang relasyon king hapong Ginoo. Mabiya pa ba ing kapaniwalan mo't kasalpantiyanan at relasyon king hapong Ginoo? O dalanan ing makayatong baging ini, ing milele ing hapong Ginoo king biyatamo. Tani agaganakaman, uling sobrata ng mitutok king kapanintunan, king pamangabyayan, king nanumang bagay kay katang pagkabalahan. Inya itang tungkol katang pamangadi, lumug ka king kwarto mo, ing pasuri na kaya katamo, yapin ining relasyon ta king hapong Ginoo. At king biyatamo po, potang susurian tayo ni, kasi ringakit tamo rin ang kakapitan tamo. Kaya kakapit tamo, king kwalta tamo, uling masanting tasweldo, dakal ta tipon, dakal ta pibandyan. O may kat, malakas kang ini. Mabiyala rin pamilya mo, tsukoy nga. Pero ringega na ganang rin eh. Kaya pwedeng king misa na iglap nga napin, mawala langan. At kanita, masakit man, pero ting malalyaring makanyan, trahedya. Hindi namang manatili nang aliwa mo yung Diyos, nang aliwa mo yung hapong Ginoo. Anya, in the end, what matters most, yapining relasyon taking hapong Ginoo. Anong kayang babalagta mo, o kaya naman tatawlita mo king biyata mo. At kaniting panahon ng Kwaresma, kanina katatatira ng Santa Iglesia, bang suryan tayo, ing relasyon taking hapong Ginoo. Dini pong adwang areni, maulagalang relasyon tamo, dapat sesen. Tang mumuna, relasyon king kaparang tao. Ing kadwa, relasyon king hapong Ginoo. Dapat itapong katlo, labay niya, nung nanyang klaseng relasyon. Pamag-ayuno. Antin niya po na nung pamag-ayuno, ay mag-dessert, naman mayumoy ni, na mangangkang cake, ayuno nga mo. Mayumuya po ito. Ing ayuno, yapin fasting. Translation na ng fasting, kayong kapampangan, ayuno. At naning fasting, ing pamag-fasting, yapin tang babawasan mo yung kayakang kakanan. Itang kayakang food intake, babawasan mo. Metong yung matuwang religious practice. At ding Hudyo, pati rin Muslim, gagawan da yan, yung fasting. Itang detaping kapatatang Muslim, pati mag-Ramadan la, nang papansinan nyo la, ela magalmusal, ela maugto, pero king sunset, sundown, akit mo la, potang mangan la, lafang. Sab-sab. Miyari na itang fasting itang patingapon, pero pangabeng eat all you can la. Buffet. Makanya na rin. At itang mo, makanya niya naman ta. Potang mag-fasting ka, burisaman, mag one full meal a day ka. Iretang nga diwa, lako mula, ang almusal, paugtuan, magkapunang kamo. O pwedeng banatan mo na kayong almusal, nakamangan pa panangalian, ang panghapunan. O pwede mo namang kamangan almusal, banatan may paugtuan, pero nakamahapunan. One full meal a day po yung fasting. At kaya katamo pong kapaniwalan ting Katoliko, detang sukat
kayabe, kaniting pa mag-fasting, deta pong edad 18 hanggang 59 years, 11 months, and 29 days. Anya, senior na ako, yan ako kayabe. Sorry na lang. Kami, eat all you can, hanggang kay mga yung patyo kami. Pero ikay po, sabi ko kanitang discipline pa ngayon in fasting. Pero in fasting ay atungkol king sakripisyo mo. Ay atungkol king mimiwas ka king pamangan para king apong Ginoo nga tamo. Patang labi may fasting. Darla na katamo ning fasting, relasyon king sarili. Bakit? Kasi potang fasting, bunin sabihin, kontrolado may sarili mo, agyuming kawatan king pamangan. Agyuming kawatan, ketang na namang manyaman keka. Kaya pining fasting po ita. Kontrolado may sarili mo. Ika mismo, you are in control of your life. Kasi po, labi nyo, dengaliwa, patseme nakit na lang sweet food, ay no ko, tumulo na wawa, na baling panyap tanda. Huling mahilig laking sweet food. Potang mahilig kang mataba-taba, manakit kang litsyon. Okay, ba't maluto-luto itang balat na? Tambing kang kakandot. O kaya naman, dahil nga diwang mahinig king inom-inom, ing beer o ing alak, dahil pigil-pigilan ni sarili daw. Nga po tangkay, pase-pase laking dalan. Uling masyado nung mayayadik kaniting espiritu ning alak. Anyapin po itang tungkol kang fasting. Ing pupunto na mo, sukat suryan tamang ining panahon ng Kwaresma, are you still in control of your life? O agyang ika, you are already a slave of your emotions. Datang makayatong bagay. Kasi manyirayang biye, nganapin, whatever is in excess nga na is pwedeng makasira. So we have to take things in moderation. Then kay puret ang aliwang taong tutunggan tang matapang. Matapang la, uling di, ako control do rin nga liwa. Papanakutan do rin nga liwa. Katapang da nga mo. Pero kanako po yung tunay matapang. Alibay ta nga control no rin nga liwang tao. Alibay ta nga pamatakutan no rin nga liwang tao. Itong na matapang itang control na yung sarili na. Yung sarili na mong kamwa, niya control. Yung sarili ng inggit, niya pat-pat-pat-pat. Yung sarili ng katakawan, nadidina ng ganan. Yung tunay matapang, yapining he's in control of himself. Nya kini pong aldongay ni, o yan mo yung gagawa ni Santa Iglesia, buri na katang papagsurian, papanahimikan bang migunam at misip-isip, nung nukar niya papunta direksyon ng diyeta mo. At kinipindeting at lungarin na mahulagaya, how is our relationships with one another? Mahulaga, masanting ugnayan king metong at metong. Pero mas mahulaga, tangkadwa, relasyon ta king apong Ginoo. Does God still matter to you? At itangkatlo, our relationship with ourselves. Mahulagaya that we are in control of our emotions, of our very own life. Nya, ini pong panahon ng Kwaresma, so naman, mayari ngayon ini, buong panahon ng Kwaresma, uita ang sukat tanggawan. Stop, look, listen. Ligunan tayo. At ita pong listen, let us
Be guided by the Word of God. Let us always listen to God's words that gives direction and meaning to our life. Amen. Ngini po, bendisyonan tamo, ining abu, amikaskas ka rin kaya katangkanuan. Bang simbolo na, ing tunay tamongan, tintangkinan at karupukan at mga ilangan tangan king grasya at pakadudo ning Diyos. Ginoo, bendisyon mo iting abu, king kapamilatana, pakit mo yung alikabok kami. Patawaran mo na rin kaya kaming kasalanan at papanatilyan mo kaming tapat king diwa ning Kwaresma. Uli nga malaburing matering palpikasala, nanemyelang kaguming sinubing mebe Kristo, amagari kambemo, manggaman king halanganga.
Talakatangan po para king panalangin ding malda. King balang panahon, kaluguran kong kapatat, kailangan tangang manalangin, dapat lalong-lalo na. Kaniting panahoning pamagsadya, king pamanyubling mebye. Ing pakibat tamo, Ginoo, ausan mo kami, king pamanisi at pamibayong biye. Para king balayan, Kristiyanong makalaganap, mabilog ayato, banlalo yang numabang, king balang amanong manibatan, king asbok ning Ginoo. Ipanalangin ta, king Ginoo. Para king kapayapan ning meto yato, ban maganap karing aldoreti, ing kasaupan at kaligtasan, aabat king Diyos. Ipanalangin ta, king Ginoo. Para karing makasalanan at malilili king dalan, ban magbalik lalub kaniting panawon ning kapatawaran, ipanalangin ta, king Ginoo. Para kaya katamong makatipon, kaniting kapag masusyan. Ban milako, lubos ka ring puso tamo, ing sablang kasalanan. Ipanalangin ta, king Ginoo. Ngeni aduan tamo, ing sarilitang kapagnasan. Oy paming mayupaya, ipaintulot mong makapagbalik yang mitmong kapanaligan kaya ka, ing balayan mo, at sumuyo yang mitmong kaninisa na puso. Diyang adon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalayin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamong daon matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. O tapat at malugod na Diyos, kareti ngayon na daralami, arapan mo, pakyabe ming kabilugan ming kapag nasan sumisi, at gawang dapat kapag larinan, at makapagbayo kaya ka, at karing kaparaming tao. Dapat balumi, ingalaking sikanan nung alaka. Ipaitulot mong ing sakripisyo ning kaya kang anak, alila ng sikanan ning kaya kaming kinan. Ing masugid ming panalala, king sarili, king pangabuklat kaya ka, at karing kalupaming tao. Tinganadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing Ginoo manatili kay kayo. Yat nayo rin puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parakit numang kanino ipa Diyos king alanganga at lubos mayupaya. King kaya kaming kapibabatan, king kasakitan. Sasapan mo kaming mikatetagan sumupil, king kaya kaming kayungyungan. King pamakyapos mi, king kaluguran mong anak, migpakasakit para kaya kami, ikakatulaming kapibabatan mi, at parangalan mo, ingkayapan mi, kapamilatan ng Heso Kristo ang ginumi. Ulinita kami risablang koro, ring anghel karing banwa, daralit mi kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan. Mulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ngayon, king Espiritu mo. Ban para kaya kami, madyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayuya may daon, kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya kaya kam. Piraso na binyane karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kananye. Iting kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baling apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayit talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayo't para karing sablang tao, ban kaya may patawaran na ring kasalanan. Dapat niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Ganakan mi pa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyaning anak mo, darami kaya kaiting tinapi, ning biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabayang paggamwa mo, king ikaming sanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban biganap yakin lugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ding sablang pare. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepainawan at maninayang subling niye, ding sablang mayang unabye, tanggapan mo sana king maligay mong arapan. Pakalulwan mo kamingan, gawan mo kay ngang karapat dapat, magkamit king biyalang angga. Ban kaya benang Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose keng esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad king malamong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayan tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalantang mit mong kapanaligan at lugod, kingib pa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ikabus mo kami o ginugi sa blang marok, malugod mang ipagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasaupan ning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas sa blang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ay mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alangangga. Ing kapayapan ng ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo.
May kakapatatangan po, masyatangin ng ipupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan, kapayapan, kapayapan. Ning malugod at maganakatang Ginoo, ning kordero ning Dios, amin alako king kasalanan ning yato, nuan tamang kimbirana, kaniting banal ng hapunan. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka, dapat siya kasmay nga manamot, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, dindami, ing awis ting kaya kang anak, amagbayo kami, at maging balayan mo, malaya para kaya ka at para king metong at metong. Busa mong itingay Karistiya, ibiyan na kaya kaming sikanan, patibe at pasagiwa, king matbudming lugod, ing mamatawad ay susukad, ing munye ay mangwenta. Katman mo kami king sarili mong masabal para karing peka manatiming kapatad. Tingin na doon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Luklok kay mo pa mo po para karing mapiran mong importanteng kapabaduan. Mumunan dili po ring may kumpisa na po yung panahon ng Kwaresma. Ngini, so impungal doang ini fasting and abstinence so papupus na po. Intutuking fasting with abstinence kanya pong Biyernes Santo. So, rin pwedeng mag-fasting itang mamawas kayong pamangan. Ulit po, sinabi ko nandin, 18 years old hanggang 59 years old, 11 months and 29 days. Reta po nga senior. Pati senior na ka, exempted na ka. Kaya ba't po yung abstinence, simboli nasabyan, eta pamamangan manyaman. So, dapat po ngayon, pati nga po, may kawat tapaking manyaman na pamangan. Lalo na po yung karni, babi, baka, manok, damulag, tupa, ren. Abi na po siguro, sugpo ang pong ema. Yan. Anything na manyaman, abi na po karetang kukontrolan at sa sakripisyo king panahon ng Kwaresma. At imbalang Biyernes po kanyan, abstinensya. Abstinensya mo. Ene po fasting. Ing abstinence po ni sabihan po, so ita, eta pa kakananing manyaman. At tempong makabilang kaniti, reta pong edad 14, 14 years old, hanggang mangis na wala. So alaya pong age limit kitang bandang babo. Hanggang mangis na ka, abe ka pa rin king discipline of day of abstinence. Okay. At kempong Biyernes kanini, antipuitang akaugalyan tamo keti, balang Biyernes sa tintamong Stations of the Cross o Way of the Cross, pamparokya, dili po siya po karing kakatang chapel, so barangays. Yung mumunan dili po, kanya Biyernes, February 16, kanya pong barangay Santa Cruz, Maragul. 4:30 p.m., pamitipon king bareding pamilya, Honoras, siping na po ng Cebu Private Resort. At magumpisaya po yung Stations of the Cross, itang 5 p.m. Kaya ba't po ang kakitsure ng 4 years na po kanyang gagawan, iting Bieku, Biemu, Alcancia. Sanapin po makagawa ko sarili yung altar, kempi bale-baleyo, at di na niya pong krus, at ikabitsing netong Alcanciang recycle yumo, deni po pwede la reni, at deta po nga si Sabio, kaya kayong pamagsakripisyo, pwede yung pong ibaldog keni, o diyang eko mag-fasting, magkusa kayo mo pong mamaldog keni. Siyempre po rin, ali kong takay nila pong panyaw, tamo ka rin kapuspalad tang kapatid king parokya. Patsema kanya niya po daguling pinili yu, siyempre dapat siya 1,000 ng ibaldog yu. Malatiya mo Patsema ragulya pong bagya, kaya siguro 500. Siyempre, at patsema po makanyan makanya niya siguro siya 100, 200, 100. Ini pong makanya na dagul. Pangaras na po nini, ay may nakbagla. Pangaras po kanini, karagul na, Diyos ko po. Ini po, nga gana-gana. Magumpisa king Jess, hangga king libo. So kaya na po ning panahon ng Kwaresma, pwede yung pong i-offer kalupa ni gagawan yung ini patse offertory. Pero nung buriya pa pong isundo, buriyang sapakan, okay mo po. Kasi ongoing naman po yung programa tamang pamanyaw, karing kaya katamong kapatada, kapuspalad na. Okay, so nung buriya po sa pakan, okay mo. Nung kontento na ko kitang abaldugo, panahon ng Kwaresma, pwede na pong i-offer. Okay? So, dakal po. At yung pong sticker, hindi kitya mo po yung sticker ini, Bieku, Biemu, Kwaresma 2024. Balo ko po ating kanyang kitang luwal, mamaya lang stickers. So, idikit po yung sticker, kitang nanumang buriyong gawang Alcancia. Sample lang mo po rin Pwedeng nanumang pidatukanan pwede. Pwedeng timba, mas natingin timba, drum. Banakay po. Kitang nanumang pong buri. Okay, so thank you po. Talakad na ng para king tauling bendisyon.
Ing Ginoo manatili kay kayo, at bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintuto, ing iba, amponing anak, amponing banal na Espiritu, mayari ng kakatang kapag masusya na metaning luguran ng Diyos at ing kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, benging Diyos, kaya kaingan po. A blessed Lenten season, kaya kaingan.